Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim jillat aina masrifu illa bihabibillah wa habibillah nas. Al-ayat wallahu a'lam bi muradi. Puji kali syukur maka wahai sami panjatun Allah Maha Ghafur. Salawat kali salam dia salawatna melimpahkan bagi dunia alam dan adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladina kasahabat naduriya bagi umatna termasuk orang sadaya dan hadirin yang beriman. Mudah-mudahan orang sadayana termasuk orang sadayana sing digolongkeun umat mantanan pakar kenging syafaatul majalah yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai sarfati umatnya wasiat khusus dan pribadi umum atas jamaah orang sebisa kajian rasa. Oke, ningkatkan keimanan orang sareng kata Allah Subhanahu wa taala. Usaha ngelaksanakeun perintah Allah. Oke, ngelaksanakeun sunnah Rasulullah. Penubihan perkara dilarang Allah sallallahu Rasulullah. Sehingga kalau iman, Islam, takwa, beramal soleh, orang sering berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis nanti mengatakan inna ma'istu utammima makarimul akhlak. Saya nak orang diutus kalau menyampaikan yang menggunakan akhlak yang mulia. Anu bagi akhlak utama kedinaran Islam. Sebab akhlak anu luhung, anu bakal mampu biar hubungan diri sesama. Dari dulu ajaran Islam dari mukul kamu mulai katenangan jiwa masyarakat tidak gangguan mental. Oke, gajah masyarakat tidak kemaksiatan anu akibat dari pola manusia. Anu dikumpul bahwa nafsunya. Tapi oke, kamu boleh minta hidup jalan mulihkan atau manjang dari sumber daya alam anu sifatnya Islamnya. Oke, di waktu sekali kami seluruhkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anu pihak kesenana untuk kasebut iman salah seorang keadaan jin. Upama macam bisa kita cinta betulna seperti kita cinta karena dia seorang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 26 Allah menandaskan yang saya sebut nama kena mikasih dari jalma nusaknya mungkin diri turut takabur ngarasa panghalena ngarasa pang muslimna ngarasa pang melempongna atau tidak mengungkara sejen tajam menuntut kepada Allah turun menuntut hati kesesama kita kasut jalan mangkuang pelan maaf sombong Allah Subhanahu wa ta'ala. Upama hubungan manusia Allah disebutkan itu dari hubungan yang sesama manusia orang diperhatikan maka bakal timbul rupa-rupa keributan terutama tidak kehidupan masyarakat. Bakal timbulnya kemusyrikan orang yang bawa untuk kamu bina lebih bawa orang ke anak-anaknya tapi miskin terperhatikan bahwa berudakan kurang pendidikan bakal meningkatlah kemaksiatan dan kejahatan hilangnya dari hukum itu lah ajen-ajen kalian. Sakumahan kesudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat salimul jillatu aina masukifu illa bihablillahi wa hablillahi nas. Ucap kesenana bakal duribat kahinaan di mana wae para lain ayat.
Kajaba paralen ayat dina tali Allah tur tali hubungan jeung sesama manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Ayat ieu ngandung ancaman bakal tumiba pahinaan di mana wae seumpama hubungan manusia ka Allah. Tu hubungan ka sesama manusia deui jeung sesama manusia deui. Manusia cintakeun ku Allah mangrupa makhluk anu panguliana. Paralen bisa dapatkeun fungsi kamanusiaan. Ngajaga serta kamu oleh hubungan kami ka Allah jeung kasana. Tapi umpama hubungan tak pegang, maka kejadian anu sabalikna. Turuna martabat manusia dina makhluk anu panguliana, maka jadi makhluk anu panghina. Sakumaha Allah di ayat sanes, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Anu bihabasadana sapertamana kami geus ciptakeun manusia dina wujud anu panghadena. Terus kami turunkan martabat paranehna kana tingkat anu panghandapna. Kajal-bajal iman tur migawe amal soleh, maka pikeun maranehna ganjaran anu layak hendakna. Surat At-Tin ayat 4-6. Hadirin rahimakumullah. Sekali deui mangga urang sami-sami lesian lumaran bae urang perkara matakna muturan dina kamusyrikan. Salam tidak manca bahaya. Hubungan pamilih kapiara maka jadi kaperhatikeun. Bagi miskin jadi pokokeun, hubungan dengan tetangga jadi dimomolekeun, nunggu sambil kapulungan, sapungna rakyat untuk lain merasa dibebaskan. Hak asasina sehingga orang sekalian ayat dina kepada program aman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bilawakum inna wa salamun alim. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhalladzina ittaqullah haqqa taqwa wa innahu sababun najah fid dunya wal ukhra. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa barik wa ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afadna wa iyyahum syarrahum as-sahibil dunya wad din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmidh dhalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la taqrabu as-salata wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.